bamatekisi kanti ayikho loo nto leyo kushaywa wena uyanganjani makuqeda ukushaywa wena I desisted leto maybe iviki nje ushaywa wena sosemoshari and then yena ubheka isini qala ukuthi isini ihamba kanjani yabona isini mayi ithi uyaqala uyoclaim ayithi babhadala 100,000 yena uthola malini uthola 38 billion lo muntu uclaima wena ushayiwe ke wena so le underground umfazi bheka uzenza ngathi uyakhala uhlakanipho hey nathi isihloko sithi hey kanti kwenzakalani yayibona bheka aloka ake mamela ukekele ekamereni bheka ukekele ekamereni ifone le yabona ifone le usathani ifone into ngitshela ngoba iyakhala kitchen 38 billion yangena sithulile ngaso isikhathi leso ithi kuye bamba umoya mfazi saka bamba umoya saka sibhekile sonke size funeralini bheka usibheka ngathi wenza ngathi uyakhala ngapha mawumuzwa athi uwazi ukuthi ubhodla le amali uyanganjani uthi yaze yangena mawuqala mama hey usibani bokumuntu onje athi hawu siyabonga mama sibonge athi asibonge maka adamana ayibheka uyabona mfethu ukuthi la kulomhlaba sometimes abafazi bethu labesithi siyabathanda ngiyadevels uhlezi nomuntu ongakubulala manje ulele angakubulala ulele imedi yakho into ngitshela mnasi mnganami wathena wabheka le wabheka ibonda umfazi uyavuka uyahamba uyobilisa amanzi ngabo bicarbonate of soda afaka athi namhlanje ufuna ukwenza umashwabana aqashula ulele lapha ayenze labo bicarbonate of soda bakhe wena still wela ngakuye ukubhalisile le kumshwalensi ukuthi anything epheneka kuwe uyaclaima bese athatha lamanzi athi bho uche wena hey maqed athathe futhi akuse kumshwalensi umshwalensi ufika lapha hey bakunekile esibhedlele namabhandage yonke into umshwalensi afika kubheka babhala phela babhala hayi uche nenyawo nesandla sebayahamba bathi mamakhe uzoyifuna ngesheki or siyithumele ngefoni bakhuluma naye ngamaplan wena ulokhu anekuphozisa ijuice bafaka istrola yayibona mfethu umama ngapha mame umama ngapha uphethe inkumba yakho udlisa ehalf akhekele amajuice nalezinye izinto mase ubuye ekhaya nawe soyabhokora soyaphola mara umashwabana ngasisikhathi soshwabene lana hey uyabona ukuthi umfazi ufuna imali ngento wrong do you understand mina ngisayisho namanje because I got the experience of that ngayibona leyo nto ngayibona yayibona ngaba bhlungu uyanganjani ukuthi mara le cherry iyenza kanjani lento ejiteni layo iyenza kanjani lento le yabona umuntu mfana mongasamfuni isho straight hayi baby yazi nangisakufuni simane sihamba omunye ayile omunye ayile manje ungayenzi because of the money uyangibilisa ungithumezela ngeenkabi hey gijinyiswa left and right sengibhiyana ku stop sign noma kungekho umuntu ongijimisayo ngime ubheke emuva ngithi hey ubando uyayibona lo because abomama siyabathanda mara kodwa they are dangerous impilo abasiphilisa yona
ayikho kahle thina nathi khona amadoda asile kunamadoda asile uyangizwa leyo ngifuna igcizelela amadoda asile uyangizwa yabona wena usanika umfazi wakhe aphefumule yabona umnikani mayilo mnemniyo no mniki freedom yakhe akithi unawe okay give him his freedom baby hamba laphana ehokweni uyolanda amaqanda enkukhu or wenzani wena mawufika ubuye emsebenzini uthulula impama mawenzani mawunobani mawunobani uyagalela no guys it's not the way uyokuphila akusindawo yokuphila le umfazi wakho mbuze baby today kudliwane umntwana namhlanje daddy ngibona ngathi kuzoba isikhwama sakho namhlanje ungamphekeni inkosikazi ishayibhoda no mina ngiyalishaya okay I don't have a problem and futhi mangise kitchen mina ngumngani wekhishi okay ngimshala netayela angazazi nakuba angakazi azibone usaseyitayeleni ufuna singena sesisofana ufuna singene lana